muraho neza, ibi ni Birori TV. Intwara Alex mwene Kayanza ribakare ribabaza nditunze amaronko biri ku nzira ya gatara. Uri mwende nibwira tumenyane. First badukanda subscribe. Ni amakuru meza mashya kandi adasanzwe. Shikama nkwibwirire. Perezida Museveni yaciye caguwa yemeza ko iri cyangwa ari y'abazungu baba barapfuye bakayipfunyikira ibi bihugu bya Afurika harimo n'Ubugande. Perezida Museveni yatangaje ko bibujijwe gutumiza mu mahanga imyenda yambaweho hagamijwe ko abantu bagomba kugura imyenda mishya, kuko muri Uganda hari inganda z'imyenda z'abikorera cyangwa zikora imyambaro. Ni mu gihe cyashize guverinoma ku mabwiriza ya Museveni yagerageje mu bihe bitandukanye kubuza imyenda n'inkweto bitumizwa mu mahanga byakoreshejwe, ariko birananirana kubera ubucuruzi bunini n'isoko ryagutse. Aha Museveni avuga ko inganda zo muri Uganda zifite ubushobozi bwo gukora imyenda igezweho, kandi hari urubyiruko rw'abakozi babyize ariko ntibihabwe agaciro. President Yoweri Kaguta Museveni yakomeje agira ati, nacecetse kuri iki kibazo kenshi, ariko aho turi ubu ndasaba ko mwanshyigikira mu guhagarika itumizwa ry'imyenda y'intoki. Izi nganda zikoresha urubyiruko rusaga 2,000 kandi benshi muri bo badukorera imyenda mishya, ariko ntibashobora kubigurisha. Niba isoko ryuzuyemo imyenda y'abapfuye. Aha yagarukaga ku kuba imyenda yambawe iba ari y'abazungu bapfuye. Nibyo kandi nibyo niko kuri. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashimiye abashoramari b'Abashinwa kubyutsa inganda z'imyenda ya Uganda. Yavuze ko ubu abo bashoramari bamuhaye imbaraga zo gukuraho imyenda y'ubucuruzi izwi kandi ku izina rya mivumba. Yategetse kandi ko guhera ku itariki ya 1 Nzeri uyu mwaka hatazongera gutumizwa insinga z'amashanyarazi na metero, kandi ko bigomba kugurwa mu nganda zo muri Uganda. Perezida Museveni yavugiye mu itangizwa ry'inganda 16 zo muri parike y'inganda ya Sino Uganda Mbale agace k'inganda. Yabigarutseho arababwira, arega Yoweri Kaguta Museveni impirimbanyi n'irwanyi n'umubyeyi. Mu minsi yashize niho yabwije ukuri banki y'isi World Bank, aho bahagaritse inkunga. Yababwiye ko ntacyo bimubwiye. Nibyo Uganda ahiri ukurikira amateka, ukurikira economique. Uganda irakomeye. Uganda is one biggest Africa country. Uganda irakomeye
ntabwo twabitindaho. Uganda ifite amafaranga, bikubiye ko bashaka kumukoloniza, ntabishaka. Mu minsi yashize nibwo bamukoraga mu matwi ngo bashyigikiye abatinganyi, bahagarika inkunga yahabwaga, bigeretseho ko bamuzaniye imyenda y'abazimu yabapfuye. Ibi byakanguye Yoweri Kaguta Museveni mu burakari bwinshi, mu gihumbi cyinshi, yavuze ko atayishaka, ntashaka imyenda y'abazimu b'abazungu bapfuye, ashaka imyenda ikorerwa muri Afurika, muri Uganda. Congratulations to you. Ni byiza, turagushima, n'abandi bakagendeyeho. Murakoze cyane, mwatukande subscribe, mubaye mukunda amakuru tubaha n'ubucukumbuzi waba utoroshye ako turabaha. Ku bw'ibyo nimudukande subscribe. Ibi ni Ibirori TV, turacyahari.